بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. Gel cemaat-i Müslümana geliyor aziz. Şefaha mübarek bit. Xuda biki vesile khayri, bereketi, huzuri, sıhhati inşallah. Xuda Teala mec'afu biki. Hadis ibni. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İzâ kânet leylu nisfi min şa'ban fekûmû leyletaha ve sumû yevmeha. Beji vakti bil şabanî bi şa'banî fahsa işe. Beji weşe bil ibadet derbaz bikin gel cemaat-i Müslümana. Ruja weşe bu ruji derbaz bikin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا نبي الله. صلى الله على طه خير الخلق وأهلها. صلى الله على طه خير الخلق وأهلها. صلى الله على طه خير الخلق وأهلها. عليك السلام عليك من باب السلام الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك من علم الرجيح الصلاة عليك السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم من ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا
ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'a icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan Yüce Allah'ım, ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, varlığın hoca kıyameti, liber sancağı hamdi, tümmeşi haşrame ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi. Ya Rabbi, velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as-salavat. Yani Berat Kandilimizi inşallah coşkuyla böyle halkımızla beraber kutladık. Rabbim daha nice günlerde böyle Berat gecelerinde hepimizi kavuşmayı inşallah nasip etsin inşallah. Berat yani günahlardan arınma demektir. Allah Azze ve Celle bugün Kelb kabilesinin koyunlarının sayısınca insanları cehennem ateşinden azat edeceğini buyuruyor. Dolayısıyla biz bugün bu günleri, bu Mevlid Kandilleri özellikle fırsat bilerek onlara halkımızla buluşmayı, halkımızla bir araya gelmeyi, onlara nasihat etmeyi, onlara Kur'an okumayı, bu günlerin anlam ve önemini her zaman böyle bunları fırsat bilerek bunu değerlendirmemiz lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde diyor ki, efendim geceleri kıyamla, gündüzleri oruçla geçirin diye bize buyuruyor. Dolayısıyla biz de bugünlerde yani geceleri kıyamla, gündüzleri oruçla geçirelim ki Allah Azze ve Celle'nin o bağışlanmış olduğu kulların arasına biz de varalım. Allah Azze ve cümlemizi ve İslam alemini bu Berat gecesi hayrına, bu Berat gecesi münasebetiyle bu kan ve gözyaşından muhafaza etsin, onları korusun ve bizi de cehennem ateşinden azat etsin inşallah ve bizi aynı zamanda Ramazan'a ulaştıran salih kullarından etsin inşallah.